Салом алейкум, Меҷон, чӣ корот наст? LLC Ширкати шуда нест. регистрация LLC. Метаншуна. Агар турист бошӣ, омадаги бошӣ, ҳуҷҷатҳо задешка чизеста боша, ҳамон моментда итин метан. Салом алейкум. Овоз ҳаст? Назух. Овоз боша нағз. имрӯз гуфтум як прямой эфир кунам дар бораи кушодани компания, чӣ хел мешавад бизнес кушода, чӣ кор кардан дар аввал. این سوال بسیاری دا فایده داره که یاردم میکنه آدمایی که بسیاری میان через مکسیکا آدم آمده استیان برای که کانتر کار کنن و یا کمپانیا میکشون LLC میگن LLC. حاضر یک راهش نشون میتم چه کمپانیا کشوده میشه در فلوریدا. эфира хай мебинем. Агар эфир дур дароз нашид, агар сохранитш мекунам. Барои кушодани LLC дар Флорида чӣ кор кардан дар кор? Ҳаст вебсайт, ҳоли ман нишонтон метиҳам. якам нақл мекунам LLC худаш чиай. вазъияти Мексика кӯтоҳ. вазъият ҳамун чӣ хеле буда, ҳамун хеле ҳозирам. через CBP1 одамо гузашта истам. миён Мексика CBP1 программаро скачат мекунан, дарше инструксияш қатӣ. дар бораи чиз бизнес LLC ду намуди кушодани бизнес аст. ду намуди мегем бизнес аст. Аста LLC частный предприниматель баъз корпорация. барои якм аввал да сар кардан ки агар доходу мақсад бизнеси майда боша, LLC хубтара. LLC чӣ метавонад шумо дад? вақте ки шумо мекушед LLC, шумо официально налогоплательщик мешавед, налог меспоред. уже шумо метавонед официально доходу расходотона қайд кунед. барои вақте шумо бизнес мекушоед даиҷа, ба фикрам хай ҳами бисёр давлати Тоҷикистон, Россия ҳамиҷода як хеле. вақте шумо бизнес мекушоед, отдельно счет мекушоед барои бизнестон, чтобы расходои бизнес қати расходои шахси хитон чӣ нашавад. барои мақсад куш нашаванда. набиёи този нишонтиём ҳеҷ ҷои қинӣ надоранд. ҳеҷ ҷои қинӣ надора барои кушодани LLC. бисёр одамое ки иҷа меоянд, бухгалтеро аст, бухгалтерое ки сум мегиранд барои ҳамин кор. сум ҳам барои кушодани бизнес мегиранд, ҳам барои оформид кардани налогови бизнес, барои бизнес налогови номер додан. инн мегем да, инн барои бизнеста инн додан. бухгалтеро сум мегиранд. хай иша сумакӣ карда мешава. ҳамин худи кушодани бизнеса, регистрацияи бизнеса обязательно нестай пеши бухгалтер рафтан. $150-200 мегиранд барои коре ки 5 минута кора. бародароли дар бораи Мексика, дар бораи дигар чизо хай чӣ накунем, чтоб агар хоҳед ки эфира сохранит кунам, дар бораи ҳамин кушодани LLC нақл мекунам. баъд як рилс ҳам мекунам, рилси майда дар бораи LLC. ин чизи муҳима. одамое ки иҷа меоянд, шумо бояд донед ки компания бояд кушоед.
баъде ки компания уже кушодед, баъд меред уже банковский счет мекушоед ба рӯи ами компаниятон. Фирӯз Гисарец, ина агар дар Мексика бошед, хоҳед прямой эфир дар куш мешед, гап мезанем дар бораи данный момент чӣ гапай дар Мексика, агар хоҳед. ҳозир нишон метавонам чихе кадом сайтҳо дар омадан дар кор. Як сайт барои LLC кушодан. ба фикрам хеле метавонад чизм скрин. Бинед, аввал медроед сайт ном дорад Sunbiz Флорида. Яна дар Флорида агар бизнес кушодаин бошед, Sunbiz медроед. Фирӯз, агар хоҳӣ гап задан масалан дар Мексика бошӣ в данный момент, рӯи ки запрос барои чӣ прямой эфир да чӣ кунем, гап занем. Раҳмат бародаро барои поддержкатон. Иҷа ҳаст боти бэдж. Шумо агар бэджда масалан чӣ кунед, камтар поддержка меша каналда. Бинед, медароед Sunbiz барои регистратсияи бизнес. Sunbiz медароед ина service.sunbiz.org. ҳамиҷа ки дур омадед, инам хеле чӣ якм страница. Медроед Department State медроед. Иҷа меброя як дақиқа. Так. Инами официальный сайт. Так, ози. Так, инаҷа. Медроед Sunbiz Division Corporation. Бояд уҷа амад Division Corporation медромадам. myflorida.com ина Sunbiz медроед sunbiz.org. вақте дромадед Start Business. вақте шумо медроед Start Business, ина ҳами чизе ки ман шумода гуфта будам LLC. медроед ин ҳамиҷа пешай бизнеса регистрация кардан, ма совет метам дроед инаҷа search records. вақте ки иҷа дур омадед, медроед ҷои name. иҷада шумо чӣ мета? иҷада шумо метонед нависед, например, на чӣ мегим, Tajik чиқа нависем, Tajik Service. ҳамчун мисол да. хубтара ҳамаша ҳарфи калон хат нависед. Tajik Service мековем. ина бинед чанqa компания ҳаста на данный момент. иҷа нишон метавад ки активниан ё активни нестанд. агар ҳами номе ки шумо номи компания ки шумо менависед дар ҳами чӣ бирояд, дар ҳами лист, дар ҳами список агар бошад, шумо аллакай гирифта наметавонед занята ҳамо ном. бинед
چند کمپانی توجیک است در فلوریدا. تاجیک US Global این همی تاج IMI короче نمیدونم هیچ کمپانی. تاج Imperial, تاج Imports, Wholesale Incorporation, تاج India, ببینید تاج India, تاج Indian Grill. این همه کمپانیایی که تاج اینترنشنال ببینید همه کمپانی‌ها اکتیونیان یا نه اکتیونه. فرقش نیست اکتیونه یا که نه اکتیونه باشد. شما باید مثلا نه اکتیونه هم باشد همین نامی که شما میزنید شما حتما باید پرکه کنید. در همین سپیسک نباشد، نه اکتیونه باشد نه اکتیونه باشد همین نامی کمپانیاتون. درش چیکار میکنیم؟ درش همین نامی کمپانی که نبرومد موده اگون جدا تاج سرویس نبرومد، تاجیک سرویس نبرومد. بیایید اینا تاج سرویس هم بنویسیم. کانترک نام کوتاه‌تر میکنیم تاج سرویس. تاج سرویس بده. اینا بده تاج سرویسز LLC. اکتیو نیست. ما میکنیم مثلا تاجیک سرویس. نیستم چی؟ چیکار میکنیم درش میریم نزد اول دا میبینیم start business میکنیم میدونیم LLC correct organization tak devam edelim همینجا. اوکی جامعه پرسد شما بیزنس دارید یا اینکه مثلا میخواید بیزنس کنید. ما میخوایم بیزنس start new filing. بینه چند سوم میگیرد برای بیزنس شدن. $125. نه کدومی که نو درآمد دامن نگرفته است. من نشون دادم چه بیزنس چه رجیستراسی بیزنس میشه در فلوریدا چه LLC میگیرید. خودتون هم چون частный предприниматель رجیسترація میکنید. ببینید افیر سخرین میکنم خوبتر میشد که یک افیر سخرین میکنم بعد یا افیر دیگه سر میتونم برای سوال جواب و سخرین نمیکنم. ببینید در چیکار میکنید؟ اینجا $125 برای بیزنس که شدن مثلا میسپرید. سرتیفیکات اگر خواهید میگیرید نخواهید نمیگیرید. سرتیفیکات کپی خواهید $30 دیگه اگر خواهید میگیرید نخواهید نمیگیرید. بعد چیکار میکنید؟ همینجا نامی LLC را مینویسید. مثلا وقتی که ما گرفتیم اینا چی بود نامی کمپانی؟ کپی نکردیم. ما خیلی مینویسیم تاجیک سرویس LLC. دیدید مینویسیم نامی کمپانی. اینجا مینویسیم آدرس هم مینویسیم. آدرس полный штат, zip код, почтовый индекс. همین را پر میکنیم. میلینگ آدرس میمونیم галочка автоматически پر میشد که همون آدرسی که زندگی میکنید همون آدرس هم پوچتاتون میاد. مینویسید اینجا نامتون فامیلیاتون با آدرستون مینویسید. بعد مینویسید یکون چی درباره بیزنس. اینجا обязательно در اینجا میمونید مثلا امید عزیزов امید عزیزов. این میشد مثلا الکترونی اینیціال подпись میشد. میگیم یا ورگان نامتون مینویسید. بعد مینویسید ایمیل آدرستون با وردی ایمیل مینویسید. اینجا با مینویسید یکم حرفی نامتون دویم حرفی فامیلیاتون.
بعد چیکار میکنه دالشه در اینجا میموند همچون کی هستید شما مثلا در بیزنس اونر باشد منیجر مینویسید تمام MGR منیجر MGR مینویسید مثلا شما منیجر مینویسید نام فامیلیتون یک بار دیگه اینجا بود نام فامیلیتون مینویسید مثلا آدرستون همش هم میموند تمام دیگه آدم اینجا در کار نیست همین یک آدم وقتون اپر میکنه تو خیره اگر اگه پارتنر نداشته باشه تمام کنتینیو دیگه درش چیزوش مخاقی نیست مثلا درش інструкцияш осонай и ҳами асос ҳами страницаи баъд аз примерно як ҳафта ду ҳафта максимум шумо ба ответ меояд ки шумо бизнес регистратсия кардед баъд аз он ки шумо регистратсия кардед бизнестона шумо бояд این سوال رو ما جواب میتونم به سوشال میشه اون نمیشه همین اوزی گفتم همین جوابی همون سوال تو نمیشه وقتی که شما уже رجیستراسیون کردید بیزنس بعد از رجیستراسیون شما باید برای بیزنس EIN گیرید میگم اینانه بیزنس گیرید برای بیزنس اینانه گیرید برای اینانه گرفتن شما دا سوشال در کنید یا که ایدنتیفیکاسیون تاکس ID да میگه یا اینکه 18 با فکرم 18 پیش هم خیلی رشفروفکا از سوشال سکیوریتی یا اینکه 18 شما که وقت ناو میاد جا شما حجتورا ندارید اگر غیر از آدمایی که گرین کارت قطعی میان شما امو سوشال ندارید 18 ندارید شما бухгалтер да обращаться карда метонед бухгалтеро масалан ёрдам мекунад барои EIN гирифтан ман намедонам насколько ин информация масалан мумкина гуфтан ё мумкин нест не ки ма чизе чӣ хеле ҳаст масалан ки шумо метонед EIN гиред барои бизнес одамо ҳам хеле мекунанд меоянд EIN мегирану уже мегем дар налогови шумо бизнестон официально сар мекуна фаъолията ба фикрам ҳами чизи асосӣ буд барои шудани бизнес регистратсияи бизнес дар Флорида агар агон савол дошта бошед ҳамин мавзӯъда нависед набошад агар ози эфир мебурам и эфира сохранить мекунам баъд уже метонем як эфири дига баъд ҳами сохранить ки кардам як эфири дига мекунем барои савол ҷавоб агар бошад дар ҳами мавзӯи бизнес дар Америка ки шудан нависед савол агар бошад баъд як чиз дига ки баъде ки шумо EIN гирифтед шумо ждат мекунед як ҳафта примерно ждат мекунед ки шумо да метиҳанд баъд ҳамон ки шумо EIN гирифтед шумо метавонед ҳамон EIN хати раведу бизнес аккаунт кушоед дар банк маблағ чандха дар кор мешавад маблағ барои кушодани бизнес ина $125 иҷа хай плюс $130 мегем барои гирифтани регистрация кардан барои регистрация кардан $130 мегем баъд дигар чиз уже вақте ки EIN гиред через бухгалтер дигаша бухгалтер қати маслиҳат мекунед акай Парвиз салому алейкум информация камтар нопура акай Парвиз дар бораи LLC гап задестам ози чӣ информацияро ози надодам агар бо маслиҳат шумо тиед бо хубтар мешавад дар выпискаи банк чанд бошад
Чи чанд бошад дар выпискаи банк? Дар шотто дар банк в зависимости ай банк мекунад, ҳар банк ҳар хел условия дорад барои гирифтани чиз фоиз не комиссия гирифтан ки ҳар моҳ комиссия истимол мекунад. Барои ҳамин шумо бояд банка интихоб кунед ки бинед ки кадом условия хубтаре. Я хелеш мегӯяд ки чанд бояд дошта бошед дар банк, чанд надошта бошед. Салом алейкум, Фарис. Салом алейкум, Меджон, чӣ корот насоз? Хубе? Худо ба шукр, ягон ҷои равшантара гирем. Эфирта тамошо кардестам? Биё хе гап занем. LLC Ширкат шуда нест. Регистрация LLC. Занг задестам, як самолетчамон ки бин. Ози гуфтести ки UIN баъд ҳаст ITIN да? ITIN. Social Security ҳаст? ITIN. Social Security одамое ки масалан мехонанд запрос метиҳанд, одамое ки Мексика мебиён времени social метиҳанд шуна. Агар турист бошӣ, омадагӣ бошӣ, ҳуҷҷатҳо задержка шидаста боша, ҳамон моментда ITIN метиҳанд. ITIN номер 9 катисар мешавад. Самаи ранги social яке 9 катисар мешавад. Ана бевай ITIN ту ширкат шуда наметонӣ. Агар social там боша, social боша метонӣ, ITIN боша метонӣ. ITIN is Identification Tax Number. Identification Tax ID Number ам хелидам. Ана. Баъде ки ту Tax ID мегирӣ, но Tax ID меганда барои нелегало, барои туристо, барои одамое ки временно мегиранд. Аммо ITIN мегирӣ, баъд аз ITIN гирифтан муроҷиат мекунӣ, масалан ё бухгалтерда ё худут пур мекунӣ. Баъди пур кардан туда filing receipt метиҳанд. ҳар як корхона filing receipt дорад. Уже автоматически EIN номери ширкат мешавад. Дута рақам пеш мебиёд, баъд аз вай ба фикрам агар хато накунӣ 6 ё 7 рақам мебиёд. Барои ин гуфтам ки информация камтар мопуррай. Барои ITIN гирифтан бисёриё путут мекунанд. ITIN EIN. EIN именно ҳамон ширкати тиян такс номерша. И social нест. И физически лицо ҳаст, юридически лицо ҳаст. ITIN social SSN и физически лицо. Юридически лицода EIN мебиён. То масалан ширкат ки шуда набояд бачаҳо да фаҳмонӣ ки бояд ин аввал ITIN ё social гиранд. Гуфта будем ки масалан барои EIN social. Барои ки бефоида пур мақсад бефоида уже саркорӣ накунанд, бисёриё мошеннико ҳаст мебуранд, мегӯянд биё мо мекунем, пур мекунем исусо. Ва скорее socially одамои мурдаги кати ё socially фальсификат ширкат мекушанд, ин рисковата накунем. Баъд бе паспорт наметони ITIN шудан барои чӣ? Барои ки ту бояд физически паспорта зинда бояд нишон тӣ. Ё почта кати тариқи certified mail роӣ мекунӣ налоговида, ё ин ки худут мери налоговида коғазота кати то, што ту омадагӣ дополнительный доход дорӣ, нишон метӣ, туда баъд я ITIN номер метиҳанд. ITIN номер то 6 ҳафта мерада. Ай 6 ҳафта сар меша, и то болоя. Вақти коронавирус камтер задержка шуд. Барои чӣ? Барои ки вақти давлат пул видилят кард барои ширкатҳо, ҳамон момента ино бардоштанд сроки видачи ITIN. Амда касе ки масад аз граница гузаштаги ози мехоҳад ки ҳуҷҷат гираю, ширкат кушояд, баъд барои ҳамон ширкатшон масалан гуфтиваё TLC кушоянд, такси кушоянд, амда ITIN номер дар кор мешавад, лекин бе паспорт ITIN наметиҳанд шунанд. Ягон ҷои вайш нест. Агар дута паспорт доштан, яктиша мегирен мерен налоговида натарсидан дар кор нест, барои ки системаи налог аз системаи иммигратсиони фарқият дорад. ҳамдигарда информация намефурӯшанд. Барои ин дилпур метонем паспортотона гирену мерен налоговида меспорт. Иншалло ки ҳуҷҷат меяб RS барои масалан EIN гирифтан да. Кабута вай
то же самое, как будто такая. Амна мегире, ну, иншаллах, ки метонин бад ба хазур хутон ширкат кишен, ягон онжо пеш бухгалтер рафтан дар кор. Пеш бухгалтер мери $400 мегире. Айхе намин умед нишондодаги роҳ кати кишен бе пул. Ягон ширкат шод тонда пул мондан шарт нест. Единственно ҳар моҳи апрел гадавои отчетотунам вовремя спорин. Тамом. Не, ами гуфтум қуш кунум. Информация. Пошмо подробнитар гуфтед. Ма в общем гуфтум як фаҳмонам, масалан барои ки бисёри оз дар ҷан нестанд. В общем фаҳмондан ки чӣ кардан. Да, касе беруна кишвар бошад, беруна Америка бошад, метавонанд сертифайд почтаи официальни загранпаспортҳои оригиналшона бояд почтакати налоги да мепартоянд. Агар желаете на налога дружда, бо return label мечаспонид, чтоб почта рава, чтоб коршона будки кардан, айсар нав гиран бо обратно роӣ кунанд, да? Ай машалла. Гап нест меҷо, як бор дига табрик ҳаматондам. Раҳмат калом барои информатсиёт. Амра гуфтесам агар шид зангзан иншаллоҳ ки мефаҳмем. Ак намедонам мумкин штати шумо да дига хеб боша? Гап нест, дар асос ҳам хеле. Саломат бошед. Обод боша ҳамакас. Ин акай Парвизам бо подробнитар фаҳмонд баъзе чизоша. Биёед бародаро, агар савол бошад дарча дар бораи LLC шудани бизнес нависед, дар бораи банковский аккаунт нависед. ҳозир ман мехоҳам ки ҳамаи Фирӯз Гисарец бародар, агар нигоҳ дошта бошед, ман ҳозир запросота дидестам барои прямой эфир да. Биёед хекунем. ҳозир мо ина гап задем. И бародар дар Мексика в данный момент. Ҳоли Мексикада мехоҳад прямой эфир да дурояд, гап занад ки чӣ кор кардеса дар Мексика в данный момент. Биёед хекунем. ҳозир ман прямой эфир мебурам айсар медурам прямой эфир да Фирӯз дурояд. Акай Парвиз, салому алейкум як бор дига. Прямой эфир да бо медурам. И бародар хати прямой эфир мекунем дар бораи Мексика, ҳамин одам дар Мексика гап мезана ҳама чиро. Мешавад? Обязательно дурояд гашта, ҳозир ман мебурам эфир сахраид мекунам, и бародар дар Мексика кӯя ки чӣ мега. Саволто чанд қа пул дошта бошад, ака мешавад ҳамин бизнес кушодан дар шуд ҳамира мегуфтед барои одамое ки берун аз Америка. Ама нашуд берун аз Америка гуфтан наметонам, но шумо вақте ки дар Америка, берун Америка, ман точно гуфтан наметонам ки шумо чанд қа шуд бояд дошта бошед ки через кадом банкҳо кор мекунед. Вақте ки дар иҷаен фарқ надорад шумо дар шудтон чанд қа доред. Ҳаст як баъзе банкҳо ки мегӯянд ки агар нахоҳед ҳар моҳа ягон фоиз споридан, шумо бояд масалан чӣ споридан, комиссия споридан, шумо бояд дар шудтон 2000, 2500, 1500 ҳар хел банк ҳар хел условия дорад, бояд дошта бошед. Ина масалан Chase банк аст, агар надошта бошед дар шудтон $2000, шумо ҳар моҳ $16 меспоред. барои $16 наспоред гуфта дар шудтон метавонед ягон сум партоед.